السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو وردفتو تنخجم توتا جاردم توتا المان روورا شمار كفنا خنم تدا داغم دلم تغسل بكو جرتا سلام تدا جدان جاللا تنن رابور كده سمبرا هاگه سو اسرين جچا ايغا بولين خياونو ديبنه جرا ابان بيفتنا فيديو داف سراتي دا سيتي نيمان نونجه دا كسيتي بهارات وكجامو دا جرا بهارات رامي في جاني كسيتي بنه هونورا دا بنه قال دا كوني هاگنم تيغورانو هاگنم تيغوراني dawa qaalidha eegaa buleeyyan kiyyaa inshallah taala akkasitti dawa qaalidha binnee dhumne girgiraa godinaadhaa jan girgiraa ganti sun itti fayyadamu hin godinaadhaa jan jechuun godinaadhaa jenneeti nuun janiiti distitti goonee jechuudha adduma gaa'ee rabbi khayruma rabbi haa fayyisu kanama fayyisu rabbuma inshallah obboleeyyan kiyya sanooga angartee biiftuu obsuu hin danda'u akkasitti abbatti bilbileetiin gaa waan gartee jaarsi namaa godhu abbatti bilbileetiin abbarraa dawaa fuudhee akkasitti abbaan maal nuun jee abbaan yeroo ati itti aarsite jette shartii ganda alii warroo jee ganda alii warroo sanillee hin beekani nuti sararguma lixaati muciyyoo tana loqonni isiidha harargee lixaati biiftuu tana karuma gartee duubaa biyya duubaa kana karaa biyya duubaa karaa maal jettan Allahumma salli ala Muhammad afaan beete biiftu afaan beete dubbattee tintu yaa rabbii qiyyatees Allahumma salli karaa daaroo labu sanatti jedhanii bakka tana jedhanii natti himne ammoo ganda isaanii warri karaa daaroo labu yoo jiraattan alii warroo yoo ganda alii warroo beektan hin beekani shartii ganda alii warroo diidee gandi keenya gartee shartiidha qabaa jee shartii isaanii gaa islaamni islaamumaan shartii maaltiin beekaa dabboleeyyan kiyya islaamumatti beekaa Oromooti beekaa ay ganda alii warroo kana dhageenyani obboleeyyan kiyya akkasitti dawaa kana miti naan jedhin dawaa kana bitee dhufe inshallah taala ammoo wanni isin beekuu qabdan dawaan kun hoggaati itti aarsite yeroo sana afaan gaa godhee irraa hiikaa jechuudha inni meeshaa ganda keenya achirraa ergaa fi jee baara kana gubbaa ganda isaanii akkatti dhufan hin beekani obboleeyyan kiyya asumarraa meeshaa teenya isin erga je meeshaa jinni gabbaranis isaa rabbumaa beeka nama ganda warra soddaa abatellee rabbi nu godhini egaa obboleeyyan kiyya namuu gaa mala adda addaa qaba obboleeyyan kiyya qaadiraan najjeefte morma kunutti na dhukkuba rafuun hin jirtu asuma biyyoota tanatti bira taa'aa bula akkasitti kunoo obboleeyyan kiyya dawaa akkasitti noo gartee kanaan itti godhii naan jeen akkasitti dawaa bitii itti godhi naan jeen dawaa fidee dhufe egaa obboleeyyan kiyya dawaa kana qaaliin bitee akka kana biiftuun maallaqa ni qabdi maashaallah maallaqa ni qabdi nama gartee nama dhabne malee waan maallaqaa biiftuun ni qabdi nama gartee amma asitti gartee isii dhibamnaan namni irraa deesse duraan namni magaalaa tana keessa guutuun kijiban malee gara isiiti balloo fi wardaa fi onni malee jechuudha balloo fi wardaa fi biinii qofaatu isii jibba jechuudha bas egaa obboleeyyan kiyya akkasitti dawaa kana fidee dhufe dawaa kana inshallah taala meetti lula yoo ni figaa ammas maal jee uut kana aarsara jee uut kana sanuu taasisusan qaba yaa waan uut kun natti aarrannan qofaa uut kana aarsara jee yaa waan Allahumma salli ala Muhammad yaa rabbii qiyyade rabbii Muhammad irratti argamaa buusi angartee abrii kanaa tana takkaan agarre islaama Muhammad uut kana abbaa meeqafaa aarsara jee abbaa Allahumma salli takka lama sadii afur shan jaha akkate afur maarsuun yoo afur aarsite yoo ja'a aarsite yoo saddeet aarsite yoo kudhan aarsii je qariinuma godhin naan je lama aarsitu lamu aarsi je ajaa'iba jaamaal anu irraan kusadhaa jaamaalin godhan afuruman aarsa eegaa buleeyyan kiyya eegaa akkana afuruman aarsaa hunooti girgiras waan dhormi fi beeku gaani abbaa afuruman aarsa amma yaa obboleeyyan kiyya alaarjii qaba taassusa jaansan waan haalan dhugaa fi waan haalan ajaa'uu danda'u waan udaarsuun gaa barbaachiseef allahu alam beeka rabbi an ahammi haaja yaa rabbii kiyya naa fayyisate biiftutti naa fayyuun barbaada wanni udaanuu maan aarsine maa udaanuun aarsine uu dhiisi udaanuu yoo aarsan an biiftutti naa fayyinaan rabbiin sababsadhaadha jee
nama gartee addunyaa kanarratti gartee akka shittootti gartee an urgeeffataa gartee yeroo rafu yeroon deemus fooree isiidhaa dhabuu hin dandeenye biiftuu takkittii tanan qaba. Jarri kun inni akka udaantti natti ajaa'ani udaan gartee obsuu qaba jechuudha. Kun obboleeyyoo kiyya katte aarsii gaafa ajaa'ibu immoo namu adduma addatti waa beekaa namu adduma addatti waa beekaa akkana jechuudha. Sanuu suuraan itti ergeeti gosa tana malee bitin naan jira. Kun olaanaa obboleeyyoo kiyya gosa tana qofa bitin naan jira jechuudha. Kun obiteetu jira biiftuu abbaa hanqee amma sirraa hiika jee amma. Biiftuu. Obboleeyyan kiyya amma gabbaati qullaara ciisutti jirti. Jidduudhaan kaameeraa dhaamsadheetin dawaa irratti buusee akkasitti cuwwa qullaa gartee qaama qullaa cuwwa irratti gata googee samboo tokko isiin gartee itti aarsee booda irraa banee akkasitti viidiyoo isinii maraa jechuudha obboleeyyan kiyya. Qaama qullaa godhe qaama qullaa jechuudha akka dhalattetti akkasitti godhe naan jee akkasuma irraa dawaan kaajee irraa afaan kun kaajee irraa banama jedhe. Kunoo abbaa biiftuudhaa yoo kaameeraa harku jiraatte taate abbaa unoo godhu jirra. Kunoo dawaa itti godhutti hin jira. Aan Abrahaam gartee michiyyoo biiftuu nan jaaladha. Dawaa gartee unoo fidinaan jette hoggosoo hin bitee godhee unoo dawaa kanas maqaan minnaan jette hin himu. Unoo ittiin godhaa amaanaan nyaadhu amaanaan diigoon. Ammichiyyumti tun gartee dandeettii rabbiitiin ati sababa taate naaf fayyiraan jiruu tanarra kan jiraadha addunyaa tanarra kan jiraadhu na goote ittiin godha unoo dawaadha unoo uudillee gosumati ette biti gosumati biti naan jette biti laa unoo abbaa balaa unoo gosumati ette biti ati naa biti naan jette san gosuma san hin bite gosumati suuraan itti ergite san kabiraan binne jechuudha unoo laa gamanaanis laa suuraan lachu gara lachuu irratti ergite unoo laa gartee sultaana huyaam kajeewu sultaana jechuun nama silxaana qabu jechuudha. Sultaana huyaam kajeewu san ati biti naan jette jechuudha sultaana afaan arabaatis hiyaam gartee abbaa balaa amaanaa kan ta'in diinne jechuudha. Amaanaa ta'in diinne sanuman biti kunoo dawaanis kunoo ciles kunoo afranirraa abbaa lama afur jaha saddeet kudhan akkasitti yoo qindii malee qariin godhin naan jette laman goone afurin godhe jechuudha. Yoon kanaa ol dabarsanii fiifuu taasisuusan qaba hafuura natti cita waan ta'eef kunoo akkasittiin kana godhee jechuudha abbaa gartee agartee akka biiftuu naaf fayyadu sigaran hin fedhe jechuudha abbaa sigaran akka biiftuu naaf fayyadu fedhe jechuudha abbaa waan ati godhe naan jette guututti godheetan jira abbaa kunoo dawas godhe kunoo amma gartee itti naartaa abbaa nu argu jirta gartee amaanaa ta'e nyaanne amaanaa ta'e diinne an gartee biiftuu sigaran jaaladha malee sigaran hin jaaladhu ammas sigaran naatu dararamaa jira abbaa naatu dararamaa jira sigaran anaatu mashaqqaa keessa jira jechuudha siigalee ammoo dawaan afaan gaa godhee amma irraa kanaan jette wanni an barbaadu afaan dawaan amma gaa godheetu afaan kana irraa naa eeku waan biraatii miti dura udaanuma kanaa yoo katti gabbaatte mana namatti mana keenyatti galfadha jechuudha mana kiyya gartee mana waliin qabnutti galfadhaa jechuudha siigalee ifiif dararamte malee an wanni illee hin dadhabne an udaanis illee natti na jaa'u fincaanis illee natti na jaa'u akka shitootti natti dhugaa hundi natti dhugaa qaamni isii guutuu natti dhugaa biiftu tanaafu osoo duutee wasitti gartee haga fedhe wajji jiraadha jechuudha biiftu. Tanaafu abbaa unoo waan ati godhe naan jette godhe unoo obboleeyyan kiyya kaameeraa yaabsitin amaanaa abbaa naan jeessan kaameeraan fedhu naan jee akkasitti itti ulee isin garsiisaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Hoggan gartee kaameeraa erga dhaamsee booda isin qaama qulla jirtiif malee irraan mara. Irratti gartee baxxaanaa irratti agoosetin irraa isinii maraa jechuudha obboleeyyan kiyya. لا حول ولا قوة إلا بالله. أدي بدي يا أبو ليغيش. أدي بدي. ترى أنا ستر يا وسيم. بيرتو. ست أمو راي كرنجة نولجي رأيتندا. ولدي. Orsi kamu, orang nanti aja.
Ni gaawtiri suudan tula hafee jira guddaa fi. Uuu bineensi nu aara.